kwibaza ati asanzwe ari umuririmbyi mbega yarose diplome yo kuririmba cyangwa meze gute abantu bari kwadukurikirana bashaka kubabwira diplome bashaka kuronka urazi twiga ibintu byinshi cyane twiga byinshi rwose rero ndaririmba ariko nakurikiranye ubusata bw'ubuhinga batwita siyanse mu Faransa ego kadayifuze mwebwe mwese mugoroba mwiza ndabinonga ndabaramutsa ndabahikaze kuri None Times Live TV uko mumenyere Jonas Manirambona nababwiye ko nkazoba tani mwagumako nimwari binyemera tuzogumana namwe muzoba muri bose nacaca muri 2020 aho tuzadufisa akazi kadasanzwe nakusakana nkuko mubibona turi neza neza muri State Family ahantu habere ama diplome aho twaje kuraba umwe ubaririmbyi barimba mu God Believers n'umuririmbyi no munsi ashobora kuba yarose amahirwe yo kuronka urupapuro rw'umutsindo rwa diplome kwishike ngaho byo kuyaga nawe tumenye byinshi kuri we izere ko muza kuba muri kumwe nanje kuba nanje aho tuza kuyaga kiriya What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Nkuko musanzwe ni None Times Live TV kumvise yuko umwe mu ba God Believers yarose amahirwe menshi cyane yo kuronka urupapuro rw'umutsindo tuvuga ati katwishikireho tugateze mbega ninde bacaca dusanze mu God Believers umusore umugwi w'abasore benshi bageka ko ashoboye ndabona ko ibindoye cyane none kuba ego merci beaucoup benshi barakuzi muri God Believers mugabo nibashe kumenya ati mbega ni kanaka ku mazina yose Tenta Muzimundu Feri kuri umunsi uri hejuru ndabona kabisa muraryohewe muraberewe tubamenyere cyane kenshi haba muri mu matravaye cyangwa muri mu makonseri nanariya uno munsi tubasanze mwambaye nk'abami mbega kuri mwebwe habaye igihumbi ego uyu munsi ubuzima bwanje uyu munsi narose adasanzwe mu buzima bwanje nakoreye imyaka yose ego kuko nagize umwaka w'ishuri ryisumbuye rya secondaire ego kiraho nyene hari benshi bashobora kwibaza ati asanzwe ari umuririmbyi mbega yarose diplome yo kuririmba cyangwa meze gute abantu bari kwadukurikirana bashobora kubabwira diplome bashobora kuronka ego urazi twiga ibintu byinshi cyane twiga byinshi rwose rero ndaririmba ariko nakurikiranye ubusata bw'ubuhinga batwita siyanse mu Faransa ego nibaza kandi ntabwo ni cyane uteye haba kuri wewe haba ku muryango wawe haba ku gihugu cyawe ndetse no ku bagenzi bawe mbega ukiraho nyene hariho bivanye no kuba uwo mwaka wejeje umwaka w'ishuri hariho inyungu ibijanye n'umugore urimbamwo dusanzwe tuzi wa God Believers inyungu irahari nyinshi cyane urazi ukiri umunyeshuri ubwinshi bigufatira ubwira umunyeshuri gukora muri God Believers umunya ari mutoya cyane ariko ubukora ndangije reverence bamenya niga muri mashuri akurikira ya universite ariko ndabona kufise umwanya wo gukora nasubiriza umunya nakoze mu mugwi uvuga ati ubu renda rose umwanya gukora mu mugwi uvuga ati ko rero inyungu ndonse ikindi naco nuko Imana imezagiye hari byinshi bizoboneka byerekeye ibyo kubera none bitera imbere cyane byagutwaye umwanya munini kugira ushe kuri intambwe niba byoroshe bashobora gufata imyaka n'imyaka mbega ntushobora kubura ntushobora gushimira hari abantu benshi bagufashe muri na biriya nakaye kajambo wobwira bagufashije mu buryo ha mu masengesho hose cyane ndashimira Imana yanshoboje guheza amashuri kandi ndashimiye ababyeyi banjye banyitayeho ababyeyi bankunda mama wanjye barakunda cyane n'abandi n'imiryango itatu ushobora gushimira umuryango wa mama Tony uwundi wa mama Jerome uwundi wa mama Ariete aho mu Kinama
nyuma ndabashimye cyane nibagishira hamwe gitwa onkiti naryo ryafashije cyane mu kundira amashuri ndetse mu mwaka w'icenda kugira mezi rero n'abagenzi banje bose bambaye hafi bashyigikiye bema ndabashimiye cyane n'umuntu wese gitsabara ku buzima bw'iwanje ndamushimiye cyane. mbere ko turangiza tukubaza ati mbega hari benshi batoyi bawe wanashima n'abakuru bawe bataraheza amashuri bakiri inyuma batarasha kuri intambwe nakaye kajambo wabwira kugira abone yuko nimba bakiri hariya hasi umve ko nabo nyene intambwe ntibazashikako. ikintu bano babwira nuko bogira umwete rero mu mashuri secondaire biragoye cyane ariko bagira umwete kandi bashishaka imbere bashobora kuba ariko nabo inyungu yavyo ariko bahejeje bazibona inyungu yavyo mu nyuma bahejeje none batera intege bige bataravye ibyo barahura navyo bagira umwete mwinshi cyane. rero akagushimire wakoze cyane nka Nord Pennsylvania University twakwivurije umunsi mwiza twifuza no kuryoherwa kuri nabuteye urakoze cyane. Merci beaucoup. Wabyumvise twari kumwe na Freddy wo muri God Believers aho no munsi Imana yamuteye iteka ryo kuronka diplome nibaza bayibonye ni ibintu bimeze neza cyane arangije abaha message avuga ati namwebwe abanyeshuri mukiri hafi gutasha kuri intambwe nimwihebure mukomeze gusenga kandi mukomeza no kwiga cyane yuko intambwe iyi ni intambwe muzoshikako. Reka tubashimire mwebwe mwese mwahisemwo Nord Pennsylvania TV tubabwira ko turi kumwe namwe mwari kumwe na Jonas Manambu na kuri micro warahejeje cyane.